Reka rero tubasuhuze mwebwe mudahwema kubana natwe kuri ubu ngubu muri M23 harimo inkuru mbi cyane. Ni inkuru irakaje ubuyobozi bw'iki gisirikare cya M23 ndetse n'umutwe wose rusange wa AFC M23. Bigenze bite byose tureba bafitiye muri aya makuru. Generali Byamungu yigereye muri Uvira. Ibintu birahindutse, bihinduye isura, atanze ubutumwa bukomeye. Hagati aho ngaho M23 ihise isohora itangazo nyuma yo gufata Uvira, ariko no na nyuma y'inkuru y'akababaro y'amarira menshi ari muri uyu mutwe wa M23. Hanyuma tuze turebe n'ibindi bitandukanye birimo kugenda bivugwa hariya. Turebe mu Rwanda, hari ibyo u Rwanda rubwiye u Burundi. U Rwanda rubwiye u Burundi inkuru ikomeye cyane ishobora kuza gutuma ibintu biri buze guhinduka hariya hakurya mu gihugu cy'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Byose tureba afitiye muri aya makuru, kandi byose turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Ariko wowe dukurikira utarabasha gukora subscribe, nagira nkubwire ngo wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru yacu tugenda dutegura buri munsi ndetse na buri kanya uko asohotse. Kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ugene muri comment utubwire uko bitekereza. Ntabwo turi buze gutinda rero. Mu mutwe wa M23 harimo impundu zo kuba barafashe umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira uherereye hariya mu majyepfo ya Kivu. Ni ibyishimo bawufashe ku itariki 9 z'uku kwezi, ndetse ubu ngubu ejo batangaje bidasubirwaho yuko aribo bari kugenzura uyu mujyi wa Uvira. Ni umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba bifite n'icyo bisobanuye kukuba M23 yafashe Uvira. Bivuze ngo ku bijyanye n'u Burundi, ibitero byaturukaga mu Burundi bishobora kuza kuba bikeya, nubwo hari andi makuru turimo gutohoza akomeye. M23 ishobora guhura n'akaga mu minsi iri imbere. FARDC na FDNB ngo bari gutegura akantu bita kameze nk'imperuka. Reka to ariko tuvuga, ariko ubwo reka tubyitege, nabyo nibiza tuzabibagezaho, ariko turanira cyane no kubitohoza, tugomba kubibagezaho bidatinze. Hanyuma ubwo havugwa impundu muri Uvira zo gufata uyu mujyi ufite ikintu gikomeye uvuze ku bukungu bwa Kongo, ku bukungu bw'u Burundi, ndetse M23 bikaba biri buze kuyifasha. Reka tujye noneho n'Igoma. Reka tugaruke Igoma. Igoma hariyo inkuru mbi cyane iri kuvugwa hariya Igoma. Ni urupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba M23. Uyu nguyu yitwa Magloire Paluku, yari umujyanama wa Colonel Nanga. Colonel Nanga ni umuhuzabikorwa wa AFC M23. Uyu nguyu yarasiwe Igoma n'abantu bataramenyekana, aza kugwa mu bitaro. Turibuze kubigarukaho. Ni ukuvuga ngo mu masaha y'ijoro nibwo twatangiye kubona amakuru acicikana avuga ko Magloire Paluku, umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, yaba yapfuye, ariko ataramenyekana cyaba cyamwishe. Uyu rero busanzwe yari umujyanama mu by'itumanaho mu ihuriro AFC M23. Amakuru akavuga ko yarasiwe mu muhanda mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma hagirasa nawe wagiye gushira umwaka ugenzurwa na M23. Iri huriro rero ni naryo ryemeje urupfu rw'uyu mugabo Paluku, rivuga ko yapfiriye mu bitaro bikuru by'Igoma, ndetse hatangiye iperereza ngo hamenyekane abagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Mu itangazo M23 isohoye, rero yatangaje urupfu ngo rwa Magloire Paluku, umujyanama ushinzwe itumanaho mu buhuzabikorwa bwa politike bwa AFC M23. Ni mu gice cya politike ubwo. Ati rukaba rwabereye mu bitaro bikuru bya Goma. Ati bijyanye n'iki cyaha gikomeye, ati iperereza ririmo rirakorwa kugira ngo babashe kumenyekana ababigizemo uruhare mu kwica uyu mugabo. Ati bakaba twihanganishije umuryango we muri rusange, umuryango w'abaharanira impinduka muri Kongo, ndetse n'umuryango we avukamo mu buryo bw'amaraso. Ati ariko ikintu twiyemeje
ati nuko tuzaharanira ubutabera, ati abanyekongo dukomeze kujya hamwe. Uyu mugabo rero akaba yaraherutse gusohora indirimbo, ndavuga Magloire Paluku Kavunga, akaba yaraherutse gusohora indirimbo avuga ko atazapfa atabonye umusaruro w'intambara barimo kurwana, akaba apfuye rero afite imyaka 58 y'amavuko, akaba yaravukiye i Butembo, yabaye umunyamakuru, umwanditsi w'ibitabo, umusizi w'imivugo, akaba yari umuhanzi ndetse yanashinze Radio Kivu 1 cyangwa Radio Kivu 1, irakora hariya muri Goma irumvikana. Mbere rero yo kuyoboka Colonel Nanga, uyu Paluku yabaye umujyanama mu by'umuco n'ubuhanzi muri Minisiteri y'Umuco muri Kongo. Muri Nyakanga 2024 agira gutya ahanishwa igihano cy'urupfu adahari, we n'abandi bayobozi bo mu ihuriro rya FC23 barimo Colonel Nanga. Paluku rero Magloire akaba yamaze kuva mu mubiri. Reka dusimbukire rero muri Kivu y'Amajyepfo, tuve muri Kivu y'Amajyaruguru hari Goma. Reka turebe ibitangajwe n'umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe wa 23. Uyu nguyu baramuzi cyangwa abenshi baramuzi, yitwa General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu. Akaba yasabye abasirikare b'u Burundi bishe mu mujyi wa Uvira kuhava bagasanga imiryango yabo kuko ibakeneye. N'ubutumwa rero uyu musirikare yatanze nyuma yuko ku mugoroba wo kwa kabiri 23 yigaruriye mujyi wa Uvira nyuma yo kwirukanamo ingabo zirimo iz'u Burundi. Wa gatatu rero ingabo za 23 ziyobowe na General Byamungu Maheshe zinjiye ku mugaragaro muri Uvira ndetse bakora declaration generale cyangwa declaration finale igaragaza yuko bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Uyu musirikare rero wari kumwe, ndavuga General Byamungu, yari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya 23. Mu butumwa yatangiye muri uriya mujyi nuko ngo ingabo z'u Burundi ziwishemo zemerewe gutaha ku mahoro. Ati ndasaba abasirikare b'Abarundi bakishe mu mazu gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, nta kibazo na kimwe dufitanye n'Abarundi, bagomba gusubira iwabo bagasanga imiryango yabo. Ikindi kubakiri mu misozi nabo nibamanuke, turabizeza ko tuzabafasha gusubira iwabo mu mahoro. Ikindi nta kibazo dufitanye n'u Burundi, turabaturanyi kandi tuzahora turibo. Ubu n'ubutumwa bwa General Byamungu Maheshe bwibazwa buti ese Abarundi bari hariya mu misozi ya Minembwe, bari muri Fizi, bari muri Mwenga, baramanuka batahe mu gihugu cyabo cy'u Burundi, ni mu gihe abandi nabo bakomeje kugenda basubira iwabo hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nawe akabwira abandi ati mwebwe mukishe mu nzu, mukishe mu misozi, ni mumanuke namwe mutahe, nta mpamvu yo kuguma hano, muze musanga imiryango yanyu, intambara mwarwanaga mwarayitsinzwe, bityo rero nimuze rero musubire iwanyu. Bikaba ari ubutumwa uyu nguyu Brigadier General Byamungu Maheshe atanze. Tukivuga rero kuri ibi bintu by'u Burundi, tukivuga ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kirimo amakuru menshi cyane. Reka tugaruke kuri ibi bintu Olivier Nduhungirehe, uyu nguyu akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, atangaje ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bikomeye, avuze ko ikibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi ari ikibazo cy'umutekano, kuko ngo u Burundi buriya ngo bufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite intego yo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu no gukomeza jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ibitekerezo bya jenoside mu Rwanda. Ingabo z'u Burundi usubiye mu mateka bikwereka yuko hashize imyaka 3 izi ngabo zifatanya n'iza FARDC mu rugamba rwo guhangana na AFC23 mu ntambara uyu mutwe uhanganyemo na Perezida Tshisekedi n'ingabo ze n'ubutegetsi bwe. Raporo zitandukanye zikagenda zigaragaza ko ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri iyi ntambara. Ubwo rero Minisitiri Nduhungire yabazwaga niba u Burundi butera inkunga umutwe wa FDLR, yavuze ati ntago ari kubatera inkunga gusa ahubwo barafatanya. Ati Burundi ntabwo butera inkunga FDLR ahubwo barafatanya. Burundi bufatanya na FDLR kuko ni ihuriro rimwe. FARDC ifatanya na FDLR igafatanya n'ingabo z'u Burundi, igafatanya n'abacancuro, bose ni ihuriro rimwe. Nduhungire yavuze ko muri Kivu y'Amajyepfo abarizwa ingabo z'u Burundi zirenga 20,000.
zari zarafungiye Abanyamulenge mu nzu ku buryo badashobora kujya mu masoko no mu bindi bikorwa byatuma babaho, babafunze bagira ngo babashe kugwa hariya muri iriya misozi. Aha umuyobozi rero agasanga muri Kivu y'Amajyepfo habarizwa ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 20, akavuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abarwanyi bari rwagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 barwana ku ruhande rw'ingabo za FARDC bafatanyije n'u Burundi, aba ni aba FDLR. Ati ikibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano, ntabwo waba ufatanya na FDLR ngo ube udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko icyo FDLR yifuza ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi uribuka mu 2023 mu gihe cy'amatora muri RDC, Perezida Tshisekedi yavugiye mu nama za politike cyangwa kuri radio na televiziyo ko ngo afite umugambi wo gutera ibisasi Kigali ngo adashyize umusekari n'umwe ku butaka, kandi ngo akaba azafasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Aya magambo rero Tshisekedi yavuze ku manywa y'ihangu, kandi ibikorwa yakoze nyuma byagiye bigaragaza ko yahise yihuza afata FRDC ayihuza na FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacancuro ngo bafatanye muri urwo rugamba ruganisha ku guteza umutekano muke ku Rwanda. Ibintu byose rero bibangamiye umutekano wo mu karere, kikaba ari ikibazo gikomeye cyane u Rwanda rugaragaza ko byanze bikunze kigomba kubanza kigashakirwa umuti. Byumvikane ko nubwo bimeze gutya, ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi urumva ko kikiri kure. Ni mu gihe ubu ngubu yaba u Rwanda ndetse n'u Burundi ntabwo bagenderanira. U Burundi bwafunze imipaka ndetse bimaze n'igihe, bityo rero urumva umubano w'u Rwanda n'u Burundi ntabwo wifashe neza muri iki gihe, ndetse n'ibiganiro bisa naho byari byaratangiye urabona ko bisa naho birimo kugenda bikendera. Burundi weretse gushinja u Rwanda yuko ngo ari rwo ruri muri Kongo, ari rwo ngo rufite uruhare mu bikorwa birimo kubera hariya muri Kongo, binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabwo Edouard Bizimana. Ndetse ni ibintu u Rwanda rwakunze kugenda ruhakana, ariko u Burundi bukaba bukomeje kugenda bugaragaza yuko nta kindi kintu kiri inyuma y'ibibazo biri muri Kongo uretse u Rwanda. Ngibyo rero ibirimo bigenda bivugwa. Reka dukomeze dukusanye n'ariya makuru tubabwire ese umugambi mushya FARDC igiye kugarukana ni uwuhe. Ni mu kanya gatoya.